Gue lagi urus jaga kantor telepon ban bini. Ni ka bude santri laki gila. Ya geng dromo leje deh kobe gue. Gila nih kaya gua. Gila dah reman. Ni kala tak bisa ngawasan kelampi. Pemole lebaras jadi gue. Matoro akal santri jengkok lembut lakon. Alah, cermet kok. Turun ke santri. Engkau ibadah aja lelakon lah. Nasma panas santri panas kan. Gulu sakit. Coba suruh akan to. Taring beda babang iburin. Cermet kok. Ini ada apa? Panas. Suruh akan to. Taring beda babang. Babang isbadin. Ya panas. Canong gak kata sebelah si kento aki keluar babang. Pada si lucu boleh, makin nih kak, modus terakhir nih kak, bener ngamen di jompo. Hanya ona etik ento boleh mana gitu. Ada apa? Kakak masuk rumah sakit. Ijak ringgiain tawali langsung. Iya. Ternyata ajat kakak pegawai masak. Ya Allah. Yain ledang badang. Aro mo geng jet juga kemi, mata kemi marah. Toro lagi anjir. Tak lang konyoneti kakak masuk rumah sakit. Ijan masuk, jadi masuk ke kantor. Nika, nggak sekedar informasi, tak kok mi pada cecong-cocok Hasan. Kan mulai kebayang, saya nggak mi can ke muslir. Kakak masuk masak ke. Mata masuk jaring pegawai masak ke. Cema santri. Mon binian lain. Mari ya. Lain. Apa? Kejinan. Ya, kejinan. Itu imun jan mantelik, robeni kejinan, mulia. Iya. Waktu lo nyerakam itu ku nyerakam. Pemole, taringan TikTok kejina. Leso kok. Ya mak terus kembun depan degi ya. Kejauh si Amit, asep sap dulu. Jak tak bagi, pampul mengampul. Lu jak tangan nak, mati bagi boleh, kuat. Membagiain ada bu, mai pemontok.